Достор, менің видеома лайк басып, менің каналыма катталыңыздар. Ең соңғы вайындар сіздер үшін. Мықы, менің қатталымда келтасын жалдым да. Азыр үкем үйге кирем, азыр күнгі тамақ қылотса керек. Ова, айтпа, күнменен тамақ жөз, мықы. Братан, мұнашыл кодын айтым керек, бұл. Бұның кодын өзім айтам, бұның кодын мен білем толыққа. Адам менен, маймыл банан менен демекчи. Апай турчу эшик чыңырып атат, азыр ачып коеюнчу, анан чалам сага. Öyle kim boldu eкен? Alo. Hey Gugu. Acının eşikte mıkı geldi mıkı. Ülük kanan oyunun üzülgür. Mıkı sakın bilmem özün gibi teziydi. Bol. Oyunun üzülgür. Mıkısın baştab kelip altır özü uyda zor oturganda. Koronavirus. Get. Koronavirus. Net. Ya estağfurullah ya sen kimsin? Ben Jim'min brat, желаниям var mı? Конечно bratan, желаниям var. iPhone telefon gerek. Eğer iPhone telefon sana gerek oturgan bolsa bir dosunu tak tügümenen geçirişin gerek. Sen razısın mı? Hey Jim, sen emne dep jat otasın? Жаштыгыман бирге чоңойгон, бир төшөктө жатып чоңойгон досторуман кечетип отасың ба? Мен келиштим брат, iPhone'ду берчи. Ошол доке, короче. Рамазан айында соолук иштеп калышыбыз керек. Жартынан болсо дагы жетим жесирлерге бериш керек. Кыскасы, токтоп турчу, эшик чыңырап калган азыр чалам сага. Давай. Ассаламу алейкум, байке. Валейкум ассалам. Бериңизчи. Азыр аз берем, анан туруп тур. На камна. Рахмат, байке. Ошол эле бала экинчи күнү. Ошол, короче. Турчу, айбере, тиги эшик чыңырып атат, анан чалам сага өзүм, окей, давай. Не болду сага укам дагы? Ака, торт бериңчи. Торту эмне кыласың сен? Бүгүн туулган күнүм, ошого.